cosa dis l'impostor e les regles fan pas implic. Sen 4 etsuaires. Laura, la catalana, Mario, lo Galícia, Andrea, lo trentí, e Gabriel, io mateix, l'occità. Amasso avem recebut una missió trasc importante. Passar un mot de Santo Claro a un'organització secreta amagada su YouTube. Per això, la plataforma noi valiet individualment aquest mot per tal d'evitar les divulgados. Per malastre, e com hi ha pas res de simple, un traïdor s'és enguillat entre nosaltres amb un terme pla diferent des altres. Son objectiu és d'encapar quin és el mot original per se rescondre e fa fracassar l'operació. A med indici e de qüestió diversa, cada usuaire farà tot el possible per desentudar l'impostor e fa de la missió una capitada. Estimats amics, l'hotel és d'obert. Doncs diré fruita. Zaldo. Eu digo árbore. Jo diria Rossell. Jo dic cítric. Mi diria... mi diria... non so... suc. Suc. Eu diria... sementes. Particular. Particular. Oh. Ok. Mi non capì la prima parola che ti hai detto, Gabriel. Rossell és un mot, és una color, és un altre mot per dire... És la color del solel. És un altre mot per dire zaune. Ah, Il colore di che? del sol. Del sol. Ah, del sol. El sol. És el Mario l'impostor. No, porque Roussel, hostia, supongo que sería como ruso, en plan, supongo que era en plan rojo o vermelho o que sea. Anche a me pensa, sì, anche a me pensa rosso. Ja, jo he pensat, és l'impostor perquè té un color diferent. Ma quines eren els teus mots, Mario? As palabras que dixen eu dixen árbore e sementes. Hai pa comprès a Dariero. A que significa? As froitas dentro teñen sementes para despois plantalas e facer un árbol nova. Ah. D'acord. Ai, doncs ara em fas dubtar, Tu, Gabriel, has dit llavors el color del sol i llavors què més has dit? E après he dit particular, a privau del gust. Ah, sí. Sí, i tu, André, has dit suc. Que Suc. si és un suc, té un gust particular. Bé, no? Xa, para facer suc disso... È il gangust particolare, sì, che di solito ha un sapore che ti tira un po' in terra la lingua, no? No ho sé, és difícil. Perquè, clar, potser esteu fent trampes per no ser descoberts. Non son tan intelligente para facer trampas. Secondo me l'impostore è il Gabriel. Eu creo que tamén. Sí, perquè particular... Particular. Uai, d'acord, ma la color la podia pa inventar. La color là, il russello. È il colore, sì. Ho capito che è il colore, ma che anche altre robe. Jo dic el Mario, jo voto pel Mario. Me il Gabriel. Eu voto Gabriel. Mario, è in caro, sei desolat, Diem què era? Io ero un limu. Llimona. Limon. Mira, era el Mario. Era il Mario. Sai che... Mazá. Ah, matzà, ok. Che? Poma. A Laura. A túa palabra é un vehículo, é unha cousa que serve para transportarche. Sí. Molt bé. Gabriel, la paraula és una cosa que serveix per volar?
Oh. L'Andrea... és que serio Kikon que purios fat tu. Puoi dir de nou, no ho capito. Oh, és que l'umut que ven serio Kikon que purios fat tu, que purios creat tu sul. Cioè, sta parola kill è una roba che mi podría crear? Exactament. No. Mario, la tua parola è qualcosa che dovremmo per viaggiare? Sí, sirve para viajar, sí que sirve para eso. A Laura. A tua palabra ten dúas as. No. Andrea, has fet servir mai aquesta cosa? No. No? Interessant. Laura, abbiamo detto che l'era un veicolo, che l'era una roba che stava per muoversi. E allora volevo domandarti, è lo qualcosa che ha un'ala sola? Ah, un'ala. Mhm. No, No. no. Perché prima il Mario ti ha domandato se la tua roba la duale. Dues. Ah, sí? Has demanat això? No ho he entès. Sì, il Mario ti ha domandato. I has dit de nu. Ah, sí? No ho he entès. He entès una altra cosa. No, non son as a letra, son as, dúas as como de unha ave. Unha ave ten dúas as. Ah, jo pensava dues As de lletres, la lletra A, i dic no. Ah, perdó, sí, la resposta era sí. És que jo havia entès que havies dit si tenia la paraula, tenia dues lletres As. Ah, sí. A veure, però ara ja podem saber qui és, no? Jo penso. Jo tinc una teoria ja. M'acordi. O Andrea, l'impostor. Jo també ho penso, perquè l'Andrea viu als Estats Units i diu que no han fet servir mai aquesta cosa. Com ha anat? En vaixell? Foi en barco. Sono nato con la barca in America, come Greta Thunberg. How dare you? A ver, Andrea, è che... Me pensi che sia tu. L'umut era aviu. Sí, avió. Avión. Usel. Jo, emplegar in ausel è complicat. Una domanda per il Gabriel. Era qualcosa particolarmente frequente quando che eri piccolo? Della tua infanzia? Oh, veritat que arribet. Ah. Oh, Mario. Perché si osa parlar. És que ero Kikon que t'agradava. Si era algo que me agradaba, que me gustaba. Oh, A ver, non especialmente, verdad? Dá un pouco de medo. Eu preguntolle a Laura. Vías moito esta cousa de pequena? De vegades. No era el que veia més, però sí. Ostres, la pregunta és difícil. Gabriel, en quina llengua veies això quan eres petit? era en francès. Andrea. Dimmi. És que és Kikon que continueres a gazzare après tus 10 anys. A dire la verità, è una roba che non ho mai guardato. È una roba che ho le su. Più che guardare. Ah, porque eras demasiado culto. Sì. Sì, perché non guardavo tanto la televisione. Claro, era demasiado banal para ti, cultura Sì, así. sì. Non era culturale, non era una Claro, roba. cultura alta. Percebo. Mario és un personatge que
que vola. Que voa. O sigui, no que tingui la capacitat de volar, però si vola. O sigui, en aquesta, diguem-ne, és un personatge que vola. Eu nunca o vin, aparte de cando cae, en plan, cando caen, están como un momento en plan no aire facendo así, e despois caen, nunca vin voar. No, d'acord. Mhm. Jo crec que ja sé qui és l'impostor. Eu creo que tamén. Me pensi també. Ah, sí! Que interesante. L'impostor sempre pensa que sap qui és l'impostor. Oh. Jo penso que és el Gabriel. Anche a me. E perché? Ah, porque non se entera de nada. Ma la verdad es que me pensi che se ne ha parlato il personaggio che és un rato penado. No, per això és l'impostor. Però ho has fet molt bé. No s'ha notat gaire. Ma qual era il personaggio allora? Era l'Ànec Donald. O Pato Donald. Paperim. Non l'avevo pa, mi pensavi che ero lo Batman. Ah, perquè volava. Sí. Io. Perché era un personaggio dei comic che volava, che si poteva vedere alla televisione també. Come sui pensati, mi pensavi che ero lo Batman. Andreo Ah. es que es Kikon, che es forse Kumi. Che succede, che può succedere abbastanza piuttosto spesso. Sì, Home, perché no? D'accordo. todos los días. Oh, Kaduchu? Sì. Adesso che domando al Mario. Te succede lo de spesso? ¿Y si me sucede normalmente? De spesso, sì. No, a verdade é que no me acordo a última vez. Eu preguntolle a Laura, Digues. crees que che pase eso é algo triste? No, jo crec que és una cosa que passa. Ja m'he delatat, no? No diguis que no tinc idea de res. Què era? Ja m'he delatat. Era vaguas. Sabes que son vaguas, no? Vagues? Lagremo. Lagrima. Sí, tampoc. No, hi ha llàgrimes de felicitat. Oh. Come si dice in gallego, Mario? Vagua. Bagola, che insomma bagua, len del nas, quelle ballotte del nas. Può essere sì, è un etimologico parecido. Può essere perché le bagole leghe anche sugli occhi, come le lacrime, no? Le vengono anche sugli occhi, allora forse, non so, vabbè. Qui comença? Ah, començo jo perquè he perdut, no? Doncs dic... Abrigar-se? Vestimenta. Fred. Io direi leuzie. Leuzie, che è il contrario di pesuc. Pesuc, leuzie. Ah, liser. Oh. Non so che è. Questo è liser. Vale, sono liceiro. Vale. És difícil. Una gala. Una gala. Stilo. Vesta. Non avevi capito che sa che è una vesta?
Sì, un obesto, un vestù. Una cosa per posar-se. Sì, ma un po'... Non è così, non è una roba così generale, è una roba un po' più specifica. Ah, interessante, Hi ha diners dutes per aquí. Io acabarrai per modo. Ah, qué interesante también, sí, sí. A ver, calla el debate, que Andrea era un impostor, ¿verdad? Oh, me pensi també. Oh. Sí, pel fred. És que jo m'he equivocat, perquè he dit abrigar-se, però abrigar-se amb un O vestit, sea, un vestido es como en plan... I clar, llavors ella ha dit fred. O sea, he dicho frío, es como en plan... No, no es frío. Sì. Sì, e dopo il Gabriella di Lizer e ho pensato, oh no. Oh no, ho sbagliato. Ero in un raubo. Vestit. Vestido. Ah, ok. Ma per qualche motivo sono sempre Michael che perde. Ah, Comunque. Umit. Aigo. Mar. azul. Vago con una domanda. Mario, Ajá. vivi Vissim a sta roba? Sí. Sí, hay por aquí, por ahí hay un, sí. Aquí justo enfrente de mí hay un. Ah, va bene. Prego, avanti. Pregunto a Gabriel. D'accordi? Dico me. ¿Alguna vez fostes a ese sitio? Oh, mai di un cop. M'agrado força. Guai. E vau acabar sí, amb la Laura perquè ha dit mar. És que m'he curiós donar un mot mai per descriure això que ven. Enorme. D'acord. I jo li pregunto a Mario, en aquest lloc hi ha balenes? Home, a ver, eu nunca vi ninguna nel, pero vi na tele e así din que sí. Ara què? Perquè jo no sé qui és l'impostor. Io tappavo, hai di idee, io sono pa seguir. Mi credevo il Mario perché prima quando ti domanda se sta roba l'hai vicina a toccare t'hai detto che tipo che l'è lì. A ver, ao mellor foi que non entendín o que era a pregunta. La mia domanda secondo me sì, perché la mia domanda era sta roba se l'è tacca a tua casa dove te vivi ti. Sí. Sì, però dopo t'hai detto tipo l'è lì. Ah, sí, perquè si t'imagines un mapa, jo m'he imaginat un mapa i dirà... Claro. A ver, eu creo que é Gabriel. Anche a me. E perché? Jo aquest cop no ho sé, la veritat. Ah, porque o vi así moi perdido en todo o que decía. En plan, estaba como un pouco así intentando figure out o que estábamos dicindo e así. Mia al principio pensa al Mario, però dopo l'ha detto che le balene le può essere che sta roba. E allora, la Laura l'ha detto che lei è Mark Grant. E ti, Gabriele, non t'hai detto niente. Sí, ma hai dit que m'agradava dir anar que anéssim a Ipitzu? Però sí, és una mica estrany de dir que t'agrada anar-hi. Jo crec que tu tens una cosa més petita. E perché? Che ero pleno d'aigo. Che muccio di robe che può essere piene di acqua. Sí, és el Gabriel. Hai un lac. Ah, tenim l'oceà. Nos temos océano.
yo veo. Claro, é que antes que me preguntástesme se había un Osé cerca da miña casa. Sì. Claro, si sta aí diante. Sì, no, è che t'hai detto così, come se fosse su un del ciel. Ah, no, claro, a ver, Allora è per quel che al principio pensavo che te fossi l'impostor. No.